Aduh. Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning to everyone. Untuk lecture kita pada hari ini, dalam previous week, kita dah melihat bagaimana kita boleh membangunkan sebuah curriculum which is industrial driven. Namun pada kali ini saya ingin membawa kepada satu perspektif yang sedikit berbeza, yang mana kita bukan sekadar boleh membangunkan satu kurikulum yang industrial driven sahaja, tapi bagaimana kita ingin melibatkan pelajar itu secara lebih bermakna dalam pembelajaran dia, dan dia boleh serve industri, apa-apa jenis industri yang pelajar kita akan berkecimpung lah. Okay, so today's lecture will focus on the relationship between work, kerja, learning and curriculum planning. Okay, so semua itu dia kena ada sinergi di antara satu sama lain. Sebab kenapa pelajar belajar sebab akhir sekali ultimate goal dia adalah dia nak bekerja. Dan itu fungsi curriculum developers, dan perkara ini banyak sangat disentuh oleh Stephen Billet, okay, Profesor Stephen Billet, yang my work closely aligned dengan Prof. Stephen Billet inilah. So this topic is increasingly important because educational institutions are expected not only to produce academically knowledgeable graduates, maksudnya bukan sekadar untuk menghasilkan graduan yang for-flat, but also graduates who are capable of functioning effectively in complex professional environments. Kerana itu satu cabaran yang sangat besar lah. Kita ada ramai pelajar yang secara akademiknya menunjukkan track record yang cemerlang, namun apabila perlu berfungsi dalam setting sosial, mereka gagal untuk bekerja sama dalam kumpulan, mereka tidak mampu untuk berkomunikasi secara berkesan, dan it shows a failure dalam pihak sektor pendidikan. So we will examine how learning occurs through workplace participation. Kalau workplace participation, bagaimana ia berlaku dalam setting universiti? Contoh, pelajar-pelajar undergraduate kita hantar untuk latihan industri, itu workplace participation. Okay, how workplace themselves function as learning environment. Bagaimana persekitaran industri itu sendiri boleh menjadi satu sumber ataupun sumber pembelajaran, dan bagaimana curriculum developers kita boleh integrate authentic professional practice into educational design. Okay, so itu sangat penting untuk memastikan apa yang pelajar, di mana sektor pelajar akan menyumbang, kita dah berikan pendedahan awal kepada mereka. Okay, so traditionally, kita pergi many curriculum models assume that learning occurs mainly inside classroom.
through lectures, readings, assignments, examinations. However, macam saya kata tadi, Professor Stephen Millett, he argues that meaningful learning also occurs through participation in real work activities and social interactions within professional setting, dan meaningful learning yang berlaku dalam penglibatan aktiviti pekerjaan itu sebenarnya yang memberi implikasi yang besar kepada pelajar, dan they remember most daripada pengalaman pembelajaran dalam bentuk sedemikian. Okay, so this perspective is particularly important because workplace are rapidly changing. Okay, kenapa workplace kita berubah? Contohlah, kita dulu kita ada pejabat pos kan, kita nak hantar surat, kita kena ada orang yang jual stamp, kemudian ada orang yang ambil surat, hantar pos ke rumah-rumah, ke alamat yang dinyatakan. Namun sekarang sejauh mana pejabat pos boleh berfungsi dengan peranan sedemikian, sebab kita dah tak rely kepada surat, kita dah guna banyak email, dan kalau kita tengok cikgu-cikgu di sekolah pun nak ajar hantar, nak ajar tulis surat berbanding tulis email, yang mana yang didahulukan? Kita tulis email kan, ajar pelajar tulis email, sebab itu yang diperlukan dalam workplace. Okay, so workplace they are changing due to digital transformation. Kita dah guna banyak digital tools. Okay, kita ada artificial intelligence, yang mana kalau anda lihat dulu surat-surat, contohnya daripada pengkeranian lah kan, surat-surat mengambil masa 1-2 hari untuk siap, tapi terutamanya di office, di fakulti pendidikan, kita boleh lihat, saya boleh lihat dekat komputer kerani, dia very used to use ChatGPT dalam menghasilkan surat, dan surat itu yang dulu 1-2 hari nak dihasilkan, less than 10 minutes boleh disediakan. Okay, so itu menunjukkan bahawa workplace are changing due to artificial intelligence, automation and globalization. Automation ni dulu kita ada operator kan, contohlah kita ada operator nak jawab telefon, tapi sekarang kita dah boleh guna bots untuk menjawab soalan-soalan daripada customer, daripada individu-individu yang memerlukan maklumat generik. Okay, and so curriculum should not only prepare students to pass examinations, it should prepare the students to participate effectively in professional practice. Okay, for example, a graduate may achieve excellent academic results, but this graduate might struggle when entering the workplace, because professional environments demands good communication skills, emotional management, ini yang paling penting lah. Emotional management, jangan sikit-sikit stress, sikit-sikit burn out, sikit-sikit rasa anxiety. Kita tak boleh lah kata benda itu tidak berlaku, tak, anxiety itu benda yang kecil. Namun sejauh mana pelajar kita resilience, dan macam yang saya maklumkan dalam kuliah sebelum ini, bagaimana pelajar praktikum fakulti dibuli oleh pelajar sekolah, dan baru-baru ini semalam kita dapat panggilan, fakulti dapat panggilan
Pelajar praktikal panjat bangunan, nak terjun daripada bangunan. So apa TD nak buat? Apa timbalan dekan nak buat? Saya kata biarlah, tunggulah kalau dia berani nak terjun, dia terjun. So akhirnya tak terjun. Okay, so bagaimana emotional management pelajar itulah sangat penting. Bagaimana pelajar boleh bekerja dalam kumpulan, dalam bagaimana pelajar bekerja dalam uncertainty, dan bagamana mereka boleh buat pertimbangan, a practical judgment. Okay, so curriculum planning today must move beyond than just content transmission alone. Ia harus memperkasakan pelajar untuk membolehkan mereka berfungsi dalam dunia kerjaya yang sebenar. Okay. Seterusnya. Okay, so curriculum planners must think beyond than just content. Curriculum planners today cannot focus only on subject matter knowledge. Contohnya, kalau kita ini pembangun kurikulum untuk mata pelajaran sains, kita ajar konsep-konsep sains saja, teori-teori sains, tak boleh lah. Kenapa? Sebab walaupun kita belajar teori itu, kita belajar tentang sesuatu model, we need to consider how people learn in practice. Okay, how this knowledge is to be applied. Contoh, kita belajar tentang fotosintesis. Kita perlukan cahaya matahari, perlukan air, perlu tumbuhan, perlukan cahaya matahari, perlukan air, perlukan oksigen untuk buat fotosintesis. Dan fotosintesis ini penting untuk nanti tumbuhan membesar, nanti nak hasilkan buah. But then, kenapa perlu fotosintesis ini? Bagaimana ilmu ini boleh digunakan oleh pelajar nanti? Okay, if they choose to be petani moden. Okay, so kena fikirlah bagaimana pengetahuan itu boleh diaplikasikan and how professional identity develops, because learning is not simply about memorizing information. Okay, professional learning involve becoming a practitioner. Becoming a teacher involve more than just mastering educational theories. Tapi cikgu-cikgu juga perlu ada confidence, ada self-esteem dalam diri guru untuk menjadi guru yang cemerlang. They need to be able to interact with the students. So bukan sekadar menghafal rumus-rumus matematik ataupun menghafal fakta-fakta tertentu. Okay. Tapi juga kebolehan mereka untuk berinteraksi dengan pelajar kalau dalam kes kita nak menghasilkan bakal-bakal guru. Making decisions under pressure. So ini benda yang kita sentiasa lalui bila kita di alam pekerjaan. Okay, bagaimana kita nak buat keputusan yang tepat dalam limitasi-limitasi tertentu. Okay, so itu sangat penting dan adakah perkara itu ditekankan dalam pengajian pelajar. So something that we need to look into dan menggalakkan mereka untuk membuat keputusan dalam pembelajaran mereka. So it's another way to train them to make decision. And cikgu juga paling penting to be able to adapt teaching approaches, okay, mengikut kesediaan para pelajar. So therefore, curriculum planning should include opportunities for participation, penglibatan langsung pelajar dalam proses pembelajaran, application, menggunakan balik ilmu yang dipelajari, reflection, benda ni sangat penting reflection, tapi
ia agak kurang ditekankan, yang mana reflection kita ni kalau kita buat dalam bentuk peperiksaan saja tu untuk uji pembelajaran pelajar, tapi sejauh mana exam itu membolehkan pelajar reflect their performance, itu satu benda yang perlu dilihat semula lah. Dan juga guru, kalau bila kita menghasilkan bakal-bakal guru, kita juga perlu menyediakan ruang untuk ada professional engagement antara guru-guru sedia ada. Okay. So, why study work? Kenapa kita kena belajar tentang alam pekerjaan dan juga pembelajaran? Because educational institutions increasingly face criticism for producing graduates who possess theoretical knowledge but lack practical readiness. Semua ilmu ada tapi nak amalkan tu tak boleh sebab tak ada kemahiran. So this issue has become more significant because of several global developments such as digital transformation, again artificial intelligence, automation, evolving labour markets. Kenapa dia kata evolving labour markets ni? Sebab dulu-dulu memanglah majikan nak ambil pekerja-pekerja yang muda sebab itu je yang choice yang kita ada. Tapi labour market trends kita ni semakin berubah. Sebab kita makin ramai grey generations. Grey generations ni pula mereka ni dah ada kemahiran. Mereka ni ada knowledge. They have their basic knowledge. They have experience. So mungkin majikan akan favor kepada warga emas. So this is evolving labour markets yang perlu kita lihat. And the demand for lifelong learning. Okay, so employers today expect graduates to solve real world problems, to collaborate effectively dalam team, boleh bekerja dalam team, bukan bekerja silo, to be able to adapt quickly and to continuously learn. Okay, kalau dia dapat pelajar cemerlang sekalipun tapi dia tak terus belajar, ilmu kita itu kadang-kadang dia dah absolute. Okay, dah tak boleh guna, dah ada banyak ilmu-ilmu baru. So we need to continuously learn. So as a result, curriculum planning must bridge the gap between academic learning and workplace practice. So this is particularly important, especially during professional placements, latihan industri macam saya kata dalam undergraduate kan, kita ada latihan industri, kemudian praktikum. Praktikum itu pun salah satu workplace environment yang mana kita memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar undergraduate kita yang nak jadi, yang bakal-bakal guru untuk mengalami situasi dunia mengajar sebenar. Okay, so kenapa praktikum itu? Sebab a student teacher may understand educational theories. Dia ada teori macam-macam teori lah, teori kognitif lah, teori sosiologi lah, teori brain based learning. Namun they might struggle during teaching practicum because real classroom involve emotional management, unpredictability, tiba-tiba kelas tak boleh buat, ada hari sukan, ataupun tiba-tiba elektrik tak ada, macam mana nak guna LCD. Communication, to be able to communicate dengan pelajar yang kita berbeza generation, to communicate effectively, okay? Bukan sekadar communication and rapid decision making. So this shows that professional competence develops not only through theory but also through authentic participation. Kerana itu pihak fakulti telah sebelum-sebelum ini kita punya undergraduate admission
we do have interview kan, beribu yang mohon ke fakulti pendidikan, tapi yang excellent, yang melepasi interview ketat itu sahaja yang diterima. Namun apabila bertahun-tahun kita ada sesi interview, kita lihat sesi interview ini ada kalanya tidak berjaya untuk mendapatkan kita punya bakal-bakal guru yang mempunyai passion. Okay. So instead of having interview session, we are choosing a creative way to evaluate. Ada yang modul yang program yang mencadangkan debate, ada yang mencadangkan role play, ada yang mencadangkan crisis management, decision. So itu menunjukkan bahawa apabila nak masuk ke sesuatu institusi pendidikan pun pelajar telah diuji to be able to function effectively semasa menjadi guru, apatah lagi semasa mereka dalam latihan tersebut. They need to have opportunities lah untuk praktis sebagai seorang guru. Okay, so sekarang kita pergi kepada kenapa saya rujuk kita pergi kepada kenapa saya rujuk si Stephen Billet ni. Okay, Prof. Stephen Billet ni. And you can always Google him. Stephen Billet ni, kenapa saya lihat atau choose dia punya research area, sebab very interesting. Stephen Billet, he comes from industry, okay, and he work with schools at the same time juga dengan perubatan, dalam masa yang sama juga dengan fashion industry. So very interesting how he put these three industries together. Okay. So he is one of the major scholars in vocational education and workplace learning research. His work focuses on how individuals learn through participation in occupational and professional activities. So unlike perspective that position schools or universities as the primary site of learning. Dulu kita kata kalau nak pergi belajar, pergilah pondok, pergilah sekolah, pergilah universiti, because tempat-tempat ini dilihat sebagai tempat untuk belajar. But Billet highlights that educational value of workplaces themselves. Maksudnya Billet ni highlight dekat mana-mana pun boleh belajar, dan tempat belajar yang paling bagus adalah kat tempat yang mana pelajar akan bekerja nanti. So he argues that workplaces provide structured opportunities. Welcome back. Kenapa bakal? Bakal. Okay. Oh, my hair is a mess. Story 6. Pakar, guru-guru berpengalaman. Because teaching adalah satu kemahiran, dan kemahiran makin banyak kita praktis, makin bagus kemahiran kita itu. Okay. However, walaupun dia kata belajar ini boleh berlaku di mana-mana, boleh berlaku di tempat kerja, Billet does not reject formal education. Okay, dia kata formal education masih penting. Bukanlah nak kata tak payahlah pergi sekolah, awak nak jadi
awak nak jadi mekanik kan, okey, tak payah pergi sekolah, terus pergi ke workshop, belajar dekat workshop untuk jadi mekanik. Sebab itu tempat pembelajaran yang paling bagus, anda nak bekerja di situ nanti. No, bilik tak kata macam tu. Bilik masih kata you need this formal education, but then the formal education need to be enriched dengan meaningful experience daripada workplace yang pelajar akan pergi nanti. Okay, Bilet argues that meaningful learning should integrate classroom knowledge. So dalam kelas kita belajar teori, workplace participation and reflective practice. Okay, bila kita dah ada ilmu, kita amalkan dekat workplace, lepas daripada itu kena buat refleksi lah. Kalau kita tak buat refleksi, kita tak tahu apa yang kita dah belajar, bagaimana kita amalkan dan di mana ruang untuk penambahbaikan. So this integrated perspective has major implications for curriculum planning in higher education. Okay. Understanding workplace learning. Okay, workplace learning. Workplace learning, it refers to learning that occurs through engagement in actual work activities. So this learning may occur formally or informally. Formal workplace learning includes internship, mentoring programs, clinical training and apprenticeships. So these are usually planned and structured. Okay. Dia ada institutional organisation yang govern program-program ini. However, much learning also occurs informally through observing colleagues, through solving unexpected problems, participating in meetings and adapting to workplace culture. So one of Bilet's important insights is that much professional knowledge is tacit. Maksudnya bila kita duduk dalam tempat itu, kita belajar, kita lalui, semakin banyak tacit knowledge. Sebab itu ramai warga-warga emas yang dah pencen diambil balik sebab pengalaman yang dia ada tu untuk memberi input tambahan kepada yang lebih muda. Okay, tacit knowledge ni kita tak boleh belajar dalam buku. So dia tak ada dalam buku teks. You have to experience to gain this tacit knowledge. Through textbook because it involves judgment, intuition, interpersonal understanding and situational decision making. Contohlah teacher trainees, cikgu praktikum. They learn classroom management not only through lectures but also through observing experienced teacher. Okay, bila pelajar-pelajar praktikal pergi ke sekolah ini, benarkanlah mereka untuk melihat bagaimana cikgu-cikgu ataupun anda mengajar, because they learn by observing teachers. Observing experienced teachers teaching, okay, handling destructive students, adjusting teaching strategies, kemudian and reflecting on their teaching experience. So itu salah satu justifikasi kenapa kita ada pelajar-pelajar praktikum pergi ke sekolah, untuk mereka mengalami pengalaman yang sebenar dan mendapatkan pengalaman yang lebih bermakna dan boleh mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dalam kelas. Okay, dan kita pergi kepada workplace as curriculum.
So one of Billet's most influential ideas is that workplace themselves can function as a curriculum. Sebab apa? Sebab kita kata curriculum adalah satu pengalaman pembelajaran pelajar yang berlaku di dalam ataupun di luar bilik belajar. So workplace ini dia menyediakan satu bentuk pengalaman pembelajaran kepada pelajar. So it can be regarded as curriculum. In formal education, curriculum determines what students learn, when the students will learn, kemudian and how the learning progress. Similarly, okay, workplace also shape learning through task allocation, supervision, sequencing of responsibilities, and access to participation. For example, a novice employees, okay, are usually given simpler tasks before progressing toward a more complex responsibilities. So this progression resembles curriculum sequencing in formal education. However, workplace curriculum is often embedded within daily practice rather than written documents. So this means that learning opportunities are structured socially through workplace participation. Okay, now we go to workplace affordances. Workplace affordances. Okay, workplace affordances. Affordances refer to the concept of workplace opportunities a workplace provides for learning. Some workplaces provide rich learning environments through mentorship, collaboration, constructive feedback, and opportunities for participation. However, not all workplaces provide equal learning opportunities. Okay, some workplace may limit learning through rigid hierarchies, exclusion, lack of supervision, and repetitive tasks. Maksudnya bila buat kerja yang berulang-ulang, tak ada perkembangan lah dalam diri individu tersebut. Okay. For example, two interns working in the same organization, they may experience very different learning outcomes depending on the supervisor support, organizational culture, and access to meaningful tasks. Dan paling penting kena dapat kepercayaan daripada the authority. Kalau tak dapat kepercayaan daripada authority, of course dia akan hanya bagi kerja-kerja operational yang tak boleh berkembang dan tak boleh memberi sebarang makna kepada individu tersebut. Okay, now we go to personal agencies in learning. Untuk workplace learning ini, apa yang paling penting adalah akses kepada untuk mendapatkan pengalaman yang bermakna, dan we need to make sure that learning opportunities are socially distributed. Okay, in that line, Billet emphasize on the importance of personal agencies. Learning does not depend only on workplace opportunities. Individuals themselves also play active role in learning. Agency refers to willingness to participate. Walaupun ada peluang, kalau individu itu tak nak terlibat secara sukarela, memang tak akan belajar apa-apalah. Motivation, initiative, engagement, and personal goals. Okay, so kalau benda ini tak align dengan tujuan pergi belajar dekat
tempat tersebut, sudah pasti benefitnya akan menjadi lebih kurang. So even when workplaces provide excellent learning opportunities, some learners may not fully engage. Meanwhile, highly motivated learners often actively seek feedback, deeper understanding, and new responsibilities. Therefore, learning is co-constructed between social opportunities and individual participation. So this explains lah kenapa pelajar dalam tempat pelatihan industri yang sama belajar lebih banyak berbanding rakannya yang lain, walaupun di tempat yang sama juga dalam kelas kan. Cikgu yang sama ajar semua orang, ada yang berjaya, ada yang gagal. Okay, so itu dia rujuk kepada personal agency. Okay, now we go to relational interdependence. Learning emerge through interaction between the social environment and the individual learner. Okay, and the workplace shapes learning opportunities, but learners also interpret this experience, these opportunities differently based on prior knowledge. Okay, based on their identity, based on their cultural background and their personal interest. Therefore, learning is relational rather than just purely individual or purely social. Okay, so kalau dulu kita kata macam mana yang kita nak tahu pembelajaran itu berlaku? Pembelajaran itu berlaku apabila adanya perubahan terhadap tingkah laku individu ataupun cara individu itu berfikir. Dan pembelajaran itu bukanlah bersifat macam teori-teori konstruktif kata kan. Dari bila kita bentuk construct, maksudnya ilmu itu dibina daripada asas-asas asas-asas awal. Dan asas-asas ini dia datang daripada mana? Daripada pengalaman pelajar itu di luar kelas, pengalaman masa dia kecil dulu, dan bagaimana diri dia view the world. So itu semua akan menentukan bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung. So for curriculum developers, bagi pembangun kurikulum itu, this means learning environment should create participatory opportunities, support learner engagement, and encourage reflective meaning making. This is particularly important in a culturally diverse educational settings. Okay, kita pergi kepada everyday work activities as learning. Okay, so Billion emphasizes that learning often occurs through ordinary workplace participation rather than special training programs alone. Tak payahlah kita buat satu program khas untuk student kita di, contohlah di Pulau Pol katakan, sebab student kita nak jadi polis. Tak payah buat special, hanya letakkan dia dalam keadaan yang sedia ada. Okay, sebab apa? Sebab profession, sebab bila kita buat sesuatu special training, dia dah environment setting dia dah berbeza. Dan professional competence ini, it develops gradually through observation, imitation, ditiru, okay, practice, communication, and collaboration. So this learning is often cumulative. For example, okay, medical student, they will gradually develops professional confidence through observing patient interactions, participating in ward discussions. Sebab tu kalau kita ada pakar, doktor pakar, dia ada dia punya
student doktor bersama-sama. Okay. Dia belajar handling clinical uncertainties and receiving feedback from senior doctors. So daily participation contributes significantly to professional identity formation. So this reminds us that learning is deeply embedded within practice. Okay, now we go to guided learning at work. Although workplace learning may appear informal, effective learning often requires guidance. Betul lah, kalau kita kata kita nak pelajar itu belajar bagaimana nak jadi doktor, kita letak dia dekat hospital. Lepas tu ikutlah doktor-doktor pakar mana-mana yang awak nak ikut, tak boleh. Sebab apa? Betul dia akan dapat pengalaman. Tapi we need to structure the learning. Effective learning memerlukan guidance. Experienced practitioners support novice through modeling, coaching, scaffolding, mentoring and feedback. So without proper support, learners may repeat mistakes. So kalau dia repeat mistake, sayanglah, sebenarnya dia boleh belajar daripada senior dia. Will develop poor habits or even struggle to interpret workplace situation. So therefore, workplace learning is not simply learning by doing. Kalau learning by doing, contohlah kita nak ajar pelajar kita ni jadi atlet renang. Okay? Kita letak dia dalam kolam. Okay, berenang. Tak boleh macam tu. Betul lah dia belajar melalui perbuatan, learning by doing. Tapi kalau dia terus berenang tanpa hala tuju, dia tak mungkin menjadi atlet peringkat Olimpik. Okay, so it has to be structured. It involve guided participation. Okay. Contoh dekat teaching practicum, mentor teachers will help kita punya cikgu practicum to interpret classroom situations, reflect on teaching decisions, improve pedagogical strategies. So guidance play a crucial role in professional development. Okay, namun demikian, critique of our traditional curriculum. Our traditional curriculum models overly separate theory and practice. Conventional education sometimes assumes that knowledge is transferred from teacher to student. Dia macam Bluetooth. Okay, sebenarnya dia bukan Bluetooth pun. Learning occurs mainly through instruction and practical experience is secondary. Dia tak nampak keperluan untuk amali. Okay, however, Bigot argues that professional knowledge it has to be developed through participation in authentic practice. Knowing and doing should be interconnected. Okay, kalau tahu tak semestinya dia buat. Kalau buat tak mestilah dia kena buat dengan berkesan. Okay, for example, students, they may memorize ethical theories in class, but ethical judgment may develop more deeply when they confront real dilemmas in professional context. So therefore, curriculum is not only about transmitting knowledge, but it is also about preparing students for participation in professional communities. Okay, next we go to authentic learning experience. Okay, authentic learning, apa tu authentic? Okay, asli kan kalau kita authentic food kan. Authentic learning refers to learning activities that resemble real world professional practice. Kejap. Di sini. Contohnya, apa contoh authentic?
teaching practicum, clinical simulation, internship, industry project, community engagement. So this experience, this authentic experience helps students to apply the theory, to develop their confidence, to understand workplace complexity, apa budaya-budaya yang ada dalam alam pekerjaan, uh, mm, uh, mengenal pasti bagaimana nak kenal pasti toxic individual, kan. Benda tu sangat penting dalam to survive workplace. Kadang-kadang kita baik, ada orang mengata juga kat kita, kita jahat lagi lah ada orang mengata dekat kita. So how to maneuver, itu benda yang penting lah, how to maneuver dalam situasi sebegini. Dan yang paling penting, kita tak dipengaruhi oleh perkara-perkara tersebut, dan we are able to form our professional identities. Maksudnya kita tak terbang dipuji, kita tak mati dikeji. Okay, so itu penting. Dan authentic learning ni, it reduces the gap between education and employment. Okay, kita pergi kepada work integrated learning. Work integrated learning ni dia mengambil kedua konsep, iaitu pendidikan, education, dan juga workplace. It combines academic learning, workplace experience, dan keperluan untuk membuat reflection. So work integrated learning increasingly important because employers expect graduates with practical competence. However, simply placing students in workplace is insufficient. Bukan kita letak dia di sesuatu industri kemudian minta dia belajar, tak baguslah, kerana efektif work integrated learning requires structured supervision. Paling penting kalau kita dapat vision daripada industri itu sendiri. Okay, clear learning objective, apa yang dia kena lakukan, reflective activities, and alignment with curriculum goals. So without a proper curriculum design, workplace placements may become passive observation rather than meaningful learning experiences. Therefore, curriculum planners must intentionally design workplace learning experiences. Okay, sekarang kita tengok kepada komponen reflection ni. Banyak kali si Bilet ni sebut tentang reflection, kan. Apa itu reflection? Experience alone does not guarantee learning. Kita ada pengalaman tapi tak belajar langsung. Tak boleh lah. Okay. So bagaimana kita nak belajar daripada pengalaman? Melalui reflection. So reflection helps students to connect the experience with the theory. So through reflection, students will analyze the challenges, will evaluate the decisions, identify their strengths and weaknesses, and develop professional judgment. So reflection, it transforms experience into deeper learning. For example, apa reflection activities yang boleh dilakukan? Reflective journals, portfolios, peer discussion, and critical incident analysis. Okay, so reflection is very important in professional education because it supports continuous improvement and self-awareness. Okay. Curriculum today. So curriculum today must prepare students not only for current jobs, but must prepare students for future uncertainty and future workplace
are increasingly shaped by AI, automation, digitalization, globalization. So curriculum should prepare students for continuous adaptation. Future-oriented curriculum should develop adaptability, critical thinking, ethical reasoning, interdisciplinary collaboration, lifelong learning habits. Dan kalau tengok semua future orientation ini, tak ada pun yang boleh dibuat oleh AI. Semua ni kena human yang buat. Okay. Kemampuan manusia to lead this modern trend. So this means curriculum planning should focus not only on technical competence but also on broader human capabilities. Okay, so jangan bergantung hanya pada AI. We should lead this AI. Kalau kita punya input, kalau kita punya prompt tak baguslah AI kita tu. Kalau kita punya prompt baguslah AI kita tu. Okay, so everything depends on human to lead. So dalam Malaysia context, teaching practicum in Malaysian universities demonstrates how professional learning develops through classroom participation, school culture, supervision and reflective teaching practice. Okay, and Bilet's ideas are highly relevant to Malaysia's educational reforms as Malaysia's increasingly emphasis on TVET strengthening, employability, industry partnership, micro-credentials, and experiential learning. So however, several challenges remains. Contoh, bagaimana kita nak find a balance between academic and vocational priorities, how we can ensure quality workplace placement, how to ensure alignment between curriculum and industry needs. Therefore, Bilet's theory provides, no, it's not Bilet theory. Therefore, Bilet's perspective provides a useful framework for us to think about curriculum reform in Malaysia. Okay, so in conclusion, meaningful professional learning developed through participation, practice, reflection and engagement in authentic workplace activities. So for curriculum developers, bagi kita yang nak develop curriculum ini kan, we should integrate authentic learning experience, we should support workplace participation, we should encourage reflective practice and prepare our students for continuous adaptation. Kerana curriculum is not only about helping students to gain the knowledge, but it is about helping them to be capable and reflective professionals. Okay, so itu sahaja untuk kuliah kita pada hari ini. Harapnya kuliah ini boleh beri insights kepada anda bila anda nak membangunkan apa-apa jenis curriculum programs untuk pelajar-pelajar anda nantilah. Okay, so terima kasih. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Thank you. Terima kasih, Doktor. Terima. Thank you.